je ovo YouTuber koji zaslužuje definitivno dosta više podrške nego što sada ima. Sada ima 18.602 subscribera, ali on zaslužuje dosta više. Snima skečeve poput Mece Cazina. Šta više reći o njemu, snimio je također film po imenu Macola sa Mecom Cazinom. Kao i Meca, on zaslužuje dosta više subscribera i dosta više podrške. Tako da subscribeujte se na njegov kanal. To je to. Yeah, come on. Yeah, yeah. Stil Juka. Stil Asus. Stil Njemačka. Stil Turbo Seljačina. Sada će Juka da čita viceve vaše, nebitno je da li je četnike ili ustaše, bitno je samo da su onako pravo bolesni, bitno je da će biti onako malo više potresni. Juka sada napreduje, ide više, sljedeće godine 100.000 subscribera piše, Juka više ne može da iše, zato što mu ovaj freestyle ne ide baš više. Šalim se svega. Kao što sam obećao Juki ni pratio čita. I vidjeli ste, to je zaista vrhunski YouTuber. Koga nije subscribe-u, kanal se zove Juka, čovjek se zove Jusuf. Našli ga je tako, jest Jusuf, 28.717 subscribera. Također snima, ima i skečeva na kanalu, ima i gameplaya. Pa uglavnom snima jako kvalitetne skečeve. Meni je dosta dobar YouTuber. Ukoliko ga niste zapratili, zapratite ga, on je vrhunski YouTuber. Mislim da trenutno živi u Njemačkoj, snimao je dosta kvalitetnih, zanimljivih klipova, malo kvalitetniji od Omča, ali oba dvojica zaslužuju veću popularnost, tako da subscribeujte se na njihove kanale.